tu manuia lo sunga tavai. Te tau fau le lofo le tua. Ia mes fo ile. Pa fong ta po e se tatu tunu. I tulanga whalupe. Maroso I kua. Ma lo fa te fo mole taimi ile ne fo tai hau o le wa fa te mo avan ta to fo longa fa unga ni tu sanga a taimi ale mai fo le ta program nei tai hau la fa ile fo fa mana tu le no ya so le wa to faina wa ta pu ni o ta to wa ofisa ai fa por mo le fo nga Afemata mo ni so le to no fa fasili lang pe to le tai hau ta no ai il tu lango ia le tau fo le fa ngai nei ta to fa le Samoa. Ya ai na o fai atu e le fa fonga le mal pokalame e le mai sa o le fonga Consulate e ba o ile tulanga o ile tau mo fa ai na fo le no tato fa sa mo fa ponga ya manis foi manga te pena ina tu no fa mo mo ya va ya tavai ile tulanga o le fa ina pole haya ina o tato fa sa mo o le tau o lo fa ta otomai mo le whangai nei tūlanga tau whai piponga o me se fōi o tūlanga māsani ai o me whai ia e toru afe lua se rautara le tau e whangai nei le Palusalue ia a o nisi tūlanga fōi tanga puku ma tūlanga whapena le malo se tātou tunu ia olo ia le tūlanga e tutura e fo ia le tātou ofisa ia me sea o nei mo le whaongai a tūlanga ia tau whapisinisi me tau whaiponga whaonga fo I tūlanga tau aso whanau ia a wharawela pe masan ia e pe o le tau ana o lo whata o tomai e tolu a wherua se lau ia fa pena mafai ane fitutuna I polea se tau pe a o atu ia ma o atu fo ia tau tutuna ia pera ia o maftanga se tato tunu pole paongai no le fat ia rato portanga matulanga fa pena al tau na o lo paongai nai so la fionga Afemata so al taula le tongi ia ona pule ale la tau pola la vole o mi ala mana o fa ngai nel fale ia o tawa na mo le fa ngai no fale la tau wa ia o le na la ma sai mo le so atora mo tu la fa pena fa ngai to wa feru se la le atano sa fa sili mo le tulanga el fa ngai no tato fa Samoa ia na fa fo mai I le salonga le fiona Consulate o le taure na fa ngai nai pe afia fa ngai na ia la uma na batu no telefoni pa la wana ia ma tata no fo infa ma la ma tele nei pa la fiona Afemata sa ma o tala mai Samoa nei le tai au o lo fa join el malo company mai ata tanga ta fenga venga tono New Zealand fa pena fa Australia fa mole tau tu le mole ala mosta ia ta ia la malo ia mole te loa nganga malo ina ia le ngate saunga le bula tone ia fo le tulango te tongi mai si vanga mo menno foi ina ia bauti no la le mo la to ia le mai pia wa te fa la voro si le tulango fa mole ia va te ta vai mana to fo ia tula mai le fainga malo I nei ia o saia ia tulanga o taiala na fa ta oto mai mole tulanga le ai tato atanga ta fainga na fa vaitani ia peita I sila tule malo tula mai nei le ina ia inga pui ai saonga le mu ia matulanga o ngaru ngana yo tatu tanga tai tu fatala loa po ya dele ia wa vele ma me wa faunga ai company ile fafolia ia tatu tanga tai tulanga le tala fe ngai pe I tulanga tau tongi tulanga o saunga le mo na yo tatu tanga le la o fa ta o to le ta ia la ina ia mauti no pui ia tulanga o conditions fuinga e mo na ia ta tu tanga mani e taula na o sta ia
e whare whainga ruenga. Ina ia mauti noa. O saini ko karate malama lelei. Ina ia manino lelei tūlanga ina ia ori o lātou pa'aina. Ina tūlanga fu ia take full advantage o nei o tātou tangata. Ia o nāra u whata o toi ta ia laolo ia nei. Ia ma whaanga yu i elpo karami ina ia mauti noa. O tala whea ngai tutongi. O le saonga le mua nei o tātou tangata. Ia me se tūlanga i me se tūlanga fu le pā ma risi fu i o au paingaru. Ai le whapea fu i o na o i fu i ai inga i o sa ia fu i o tātou tangata. Ina ia mauti mua o tūlanga fu i le manuia nei o tātou tangata ma ala tunu i whamuria. Ia e whapena fu i le au paingaru. I whaiwhaingaru nga i e au mai e tangata. Lana na ruela se singa al tātou komisina o whatau i. Ia whata se e mara tangata le o au mai e wa ia e whea ngai ma le au whaingaru nga nei o tātou tangata o au mai mai tā mua i ngā runga whawaite. Nei ia wha mara marama le rin tūranga lea. E le ngasta i nei o tātou tangata. Ia ai whapena po ia le ia tangata lo whawhenga runga ina ia nei o tātou tangata. O tūranga la ia e wha mara marama o mai e tūranga i le maru si o tātou tunu oro au tō wa mai ngā runga whawaite. Ina ia mara marama i o lātou ai a tau. O tūranga na ina ia whata o tō leia. Ta iala nei ma policies lei. Ina ia pui ai ia tau ona ia tātou tangata. Ina ia tusa pu le whamurianga i le whapea pu la alu. La peo le mesa ia i sa whalala le manuia i le au whai whātoa. Ina ai pei le manatu mawha ina i o tātou tangata i tūranga tau tongi o tūranga tau tanga le mū ma tūranga whapena. E peo tūranga na i le ta iara rau i nei i le whaonga ino nei o tātou tangata i o mai ngā runga whawaitei. Mānei. Whaftai mole whamani nei no le vanga leo no whianga Afemata. Lua vāsu ta lua isa ta whamanatu le tino o e iei vaenga le lei o le tapena mamao. Tātou whainga malanga. Ia pe o le tapena ina o le tusi whalau. Ia ma tātou e le ese tusi whalau Samoa. Ai fialu mo le one way. Ia o te lo vaenga le lei ai e tauna mantua. Ia ma vavelanga le ua umoa te pena fo ia lau whionga Consulate. Ia mo aso e te punil tātou ofisa, whamul mone. Ia o tūranga o tau fuiona sila fia le tātou tunu o te whaftai i fo i le tātou kokara mei lea tae au o solu tai tasi. Whamanatu ai pēr tūranga ia o le tāu o le sile i lau pepa maranga polo tūsora. Ia o le lei ia ai mai se o ele i umol taimi ao ngā ai. Ai o tusfolau fu ia ele ni tusfolau Samoa. Ia lo po wale manoa e watu e stamp ai ina ia maua ile manoa e mwhai na malanga i Samoa le one way. Ia o ele a whaina tusfolau Samoa. Au tusfolau fu i New Zealand, Australia, pole alava le atenu. Ia mwhai ana o atu stampi tūranga lea ina ia mwhai ana e aru one way i Samoa. Ia o aso o whamoi mo te puni e ni tātou o kisa i le whaangai o ina o tusfolau mo pepa malang. O le aso sūtolu o te sema i le lua whenua tolu. Ia le ofisa ia te puni la sorufulu o te sema. Ia whafta te talama. Tato e tala i le asovalu i Januari o tau sa fau pe auria te o whamlenga leo le tua. Ia pe tūlanga nā e tuala loi pe mpa aro ma au si tātou tunu. Ia ona a olo i teimi o te puni le ofisa maua paroro. Ia pai tai into e maua se avanoa po ia tūlanga.
malolo fo ila ko nga renga ia yung lisi fo ia malanga esema au kilani nei le al tapena mamao atu ia e fuafua ia so ia te punelo sa maso malolo a tapena mamao atu lau tusolau i loa me tupu na tano mal fa mai ale mai altera noanga e na minuto la matu telefoni ale fa Consulate mal ofisa balawani ana la fa lo time fa mal la mai vanga mo mo tatou ya se bang nai se bang ta wor fisa no yai a ta fa matu masani ma na yel fa vantu te la yol tatu lo mai sa mo lo fa ta wine to ni se nei mai se bang ke lo lo fa ne yai fa fa mo tatu sa e mo tama ai ngol tatu no pele sa mo fa mata ya fa sta ya tulanga ta wo te le ya olo ye lava olo ye nei le fionga le minister fa toanga ya olo foi ana se singa ma foi tunga ina ma le au foi pisini singa nei olo o mo ye fu pa le ngol tatu tru ya mo le tuela nga fa stai sa mo fu le volo le official pe indi nai fonta ya mo le tau fa ma po puina wa amatau na fua mai le tatou poloketi fo ile miliona i Samoa. Ia mautino, ia o tasile wha moi le tatou poloketi. Ia lava, ia fua wha e langa e mai i New Zealand lei, a tunu e mau. Ia talo toi pēla tunu, i tūlanga pasani o le whaoro mau atu tulanga tau kuofa e leanga o tātou tunu o awina mai ni psilei. Ia, mautino ai, ia, mo e sosani mo o tātou au whai whātoanga. E lenga ta whuleu ta mau ai no se tātou tunu. Ina ia, sila to ia i teimi o krisi masi ma tau sang fōu. Ia, atau, ia, maise. Ia, o le sila mau o loa se tatu tunu o loa mai ni sila nei. Ia, whaftai lawa i e tūlanga o loa i ale nganga pia. Tau pake se tatu tunu. Wa ia, o whaere leanga se tatu tunu o loa wina mai. Ia, mo le whata wina. Ia pio se whamanatu masani lea. Tai. Tai lava. Ia, lau whengar Konesula, lau whengar Afemata Palusalue Faapo Lemalu, whaftai tele lava mo le proklame nei fo i tai a fau. Mo lia whai vole, nei aso lulu. Ia, whaftai tele atawai mo le avnoa. Laulongo pui li i fui se tātou tunu. Ia, mo se pui le amale le peo le tātou le tio Samoa, Radio Samoa mo pasara lo wino li pokalame aso lulu teitas. Ia, mon mia pui le tenga yo lau tunga mo le pokalame. Ia, me te pui le ngā soloa i se tātou tunu i tutu mpeipa. Mon mia le nea tawai. Tai lava, le whengar le Consulate Lemalu Samoa.